Sengkasi Southwest Kasil District haringkat kejing lang bat Sengkasi Sakwang da kejing ipu iping rengkat kiriam ba itna jong kinong sha chenrang bat kentei hakesgin kong jong katayo ka arbusau trik uyayong araja arpulai kaliyo ban pinkutno ya kesat suk mensim ke bakendai hamadan shat hapo jong kesnong Sakwang Southwest Kasil District. Kani kesat kakmen kalong shibenta kum kejing kenmau bat kejing aingu ukun kasi khara shisen chisnem ya uble utrai kenrat unong ta unong bo najrong natibian banne la kahok la kariti kabalas dang nado ka arfulai trik uyayong araja arpulai ha kabalas dang shua da kangu kadem kaduai kapirat da kekenhun kirut men riusan kasengkasi Southwest Kasil District khnang bakashat suk mensim kan bit kan biang Hakas ngi bapenkut yakani kesat suk mensim jong ka Sengkasi jong ka Southwest Kasil District ha ka balayo ban penhiar no ya kalama da uba April rentatiang Presiden jong ka Sengkasi West Kasil District kum ukongsan Hakani kesngi kiladon hadu shispa san fuingut kinong shat kiblon ban shimmenta na kelengish nong bagentup ya kisamla shimrang bat kentei kumju ru kihat kibarit kiblapan ishisha la kajong ka shat tenrai kabapho kabaping la penchit pensngai ya kani ka shat suk mensim jong ka Southwest Kasils da ka jingadon lang jong uba disengkon District Sport Officer Southwest Kasil District uba SI Laso uba Kenfam V Karlendo Muktiar ke Supreme Court uba es kharja arin menteri shnong Sakwang kiri rang ba jong ka thain kinong ilam jong ka Sengkasi Southwest Kasil District ba jong ka Central Body lembat kipai ba nongwan pekai nakileng shnong Kirukikam jong ke komiti kita berkat kepada penyabet penyabet ega satu musim jong distrik kepada kot pemerintah ega sini kirukikam jong ke natseng Sengkasi yang lepo Sakwang kedua sibun di piberokai nanti dengan jongga kompresien jong ke West Kasil District dapat musim kemen hadu terletak bayu awan dalang batpi kiba Dewan benda sat ban ipu ipi gede kesat sub musim joni belum mendak sini hangle posnong Sakwang kedua sibun ipi ki thai suti bikram ji joni ba kita ke habar joni bedai kiban salong kinong chim peteng ya kelawai ki joni
hakisi bisdangwan kulai sibun ai pi baro khoi to blei jong jing suk jong in dekat bat ni bat pi baro di bidon lang mata ni kesni nagle jangan bukan sibun mentang sim ni ke benta ban hedan prami ni kelama kebersul isyona do kisni pemenjua lemar terdau ngimrat mentang balado meno hagaba ladap pendap iknya program bersui bersua dengan kelama jongi itip dan patrik yang menai bakat we jong sistem kat prospak kan kendai kedai ke bang sarkar hi apa kabri new trap jongi bat kumju syaba jo keri jongi ibala tip bat asutu ngadu te kesni hi ba keseng kesi jongi ke sarkar kala itu andai shwa jo kata ya kene kelam niam jongi ladap perpeskem mahkamah jong utrai nomor tau yang betadang sukuman hadu tak kata begini kesini, bedak kesini kadang berjob hadu tak kata. Begini kesini iba, kidon hari jisu ada tian bah bertambah, nada kenang bulong menin dia minta berde, dah kadang jadi teman kesan jadi kepala pendak, ya kenyang berkom, bat tan bertaruh, usngau bat usngap jika iba ni kidon kam, jika peleci gun ni baru kau iba bertahan ni, kalau jangan sini kini kebentang, dia belum kini kelama, bat cuma begini kelama kan. Sapoi syar jika kebanging simti kini ketraiseng seu bodong ba pibun lang ni profile cuma di ayu ikalama ta kadak ba in pedi ba baro ni simtalang hagene ko penhel dan buram di kalama yang bijuni ba pibun ni arti ya kiti jogi ba nantangi sarpu long bijing lang laisin lewat suabu sekundor kini kini lama kita ni kini menang kini ada di jonga sajisin kulai sibun di barok hai.